re eme ka maoto jwalo keng re bitse o Jehova. A re rapeleng. Re khumama ka mangwele me re inamela ho wena modimo wa rona obane o le mmopi wa rona. Obane ke wena modimo wa rona me re setjhaba seo mo leng modisi wa sona. Ke ka ho re reng thuso ya rona e lebitsong la hao Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe me a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Puto e halalelang a keleneo mohau le khotso ke modimo wa rona le ntata rona le morena wa rona le Jesu Kriste. Amen. Sengona a re kena ka ro tshebeletso ena re bua re kotiana mmoho ke ka oba Kriste o re ratile rohle. Kriste a kgathatse o re mo khutsanyana kampo ya khale a ntse a kena ka ro tshebeletso ena. Ha ona taba ebile ha shebe tshobotsi ya motho pele ho yena re bantle rohle. A re tswele pele re mminele Hosanna 4:10 ha ke le je ke le mobe ke le ya kgetsehang na ba ra ba etsa dibi na ke bone jwang.
dumela le tsuhile ha le mopesalome yena o bua le rona ka thapelo o tswa mopesalomeng 42 o re moya wa ka o hlorelang o nyoretseng ka hare ho nna ho itshepele Modimo hobane ke yena ya tla rokang sefatlhego sa ona ke poloko ya ka. Le rona o seng wona re tlamehile re tsebe hoba ha moya ya rona e nyoretse Jehova ke yena lesedi la rona. Jehova ke yena ya rometseng lesedi la bophelo. Ke ka hoo re tla tswelang pele ka ho mo rorisa ha re bina Hosanna 156 re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona hobane taba tsa hae ke lesedi. Jesu a ka tlohela jwang bana ba hae ba mo ratang. Ke ka hoo a re biletsang ho yena
Ha re tswela pele re tadima ho Mapesalome Psalm 100 ke mo re fumanang ho ba lefatshe lohle le a memiwa. Pesalome re phahamisetsang ho Jehova meho ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefaseng sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le hlahise pele a sefahlehong sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke Modimo, ke yena ya re entseng mme re ba hae, re setjhaba sa hae, re mohlape o aloswang ke yena. Le rona re mohlape o aloswang ke Jehova. O simple a ko dumedise phuthego ena.
tshepa modisa o bane o sa tlampaballa le bophelong bona ha tswela pele tafita o roka Jehova ka mehauhelo ya hae. Psalm 103 o re boka Jehova moya wa ka tsohle ka ona a di ke di boke lebitso la hae le kgethehileng. Boka Jehova moya wa ka o seke wa lebala ditshitiso tsohle tsa hae. Mama Malux a ke tsebe wena o lebetse.
dumelang haleluya le siemo buona le phahame ha tswela pele o re rorisa Jehova le re rapele lebitso la hae le tsebise diketso tsa hae a ra ditshaba le mo rorise ka dipina tsa lona le nahane mehlolo kaofela e thoriseng ka lebitso la hae le halalelang CYM batjha. Jesu morena ka ke nna setlhabelo sa amohele
Hobane ke tla o sebeletsa ka mmele pele mo le moya. Tsholo thata o nthume. Ke tsebe ho sebeletsa. Re eme ka maoto mme re tiise bomong ba rona ho Jehova. I stand tall. Hosanna 226, kutlwa mothusi wa me. Ardile fasi. Arfumaneng kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova re tla e fumana bukeng ya Mike chapter 6. Mike chapter 6 verse 8. Are fumane yona e balea ka mokgwa le tsela ke ena. Wena motho o tsebisitswe se le molemo le seo Jehova a se batlang ho wena gore o etse se lokileng, o rate bokgabane le o tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Nna le wena re tsebisitswe se lokileng, empa re etsa se sa lokang dibediteng. Hosanna 114. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Ha Jehova a re tadima o bona re tshwanetse o ba re loketse gore a bue le rona o tswa bukeng ya moprofeta Isaiah. Kgaolo ya pele temaneng ya 15 le tse latelang ka mantswe a reng. Le a le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le a le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le itlhwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pela mahlo a ka. Lesang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyeho ya mohlolohadi, mme letle re lokise ditaba, ho bolela Jehova. O re rona le ha dibe tsa lona di ka ba kgobedi jwalo ka crimsone, di tla soufala jwalo ka leihlo. Le ha di ka ba kgobedi jwalo ka scarletta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku.
ha le rata ho utlwa le tla ja monono wa lefatshe. Empa nna le wena motho hobane ha re rate ho utlwa. Jehova wa re mema hore hoseng mona e mong le e mong wa rona a tsebe ho ipolela pele ho yena, a tsebe ho itlhahisa pele ho sefatleho sa hae ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ka mantswe a reng. Hosanna 238 ke dumetse ho Morena.
bontate. Le tsuile bontate. Bomme dumelang. Lekgotla dumela. Hi guys. How's it? Is it cool? Cheer, man. Ona le motho thoko wena ke. O sure? A go mmotse taba ya keng. La ile stulo taba ya sona keng stulo se. Dumelang bana ba ntate. Are bina jwalo dumelang bana ba ntate re dumedisana re tseba ho kena lentswe. Thank you.
Thank you. Thank you. Re tlo kena lentsweng. Ha re kena lentsweng, lentswe la rona la kajeko kampa molaetsa wa tsatsing lena. Re tla fuwa kampa re fumana motlotsuweng wa Jehova. Dibakeng tse fetileng ne le ngwana wa lapa lena. Ya ba pitso e tswa imiletsa ho tuletse ding. Moruti Ntai. O rata ho ipinela moruti Ntai. Ya tshwane le nna. Nna ke le tlailang a bolona. A re kopa o simpolokena mminela ke tsebe pina yona ke efeng. Bomme le bontate phutheho ya modimo e ratehang Beloved congregation of the Lord, e re ke nke sebaka le motsotso ona
Let me take this opportunity and this moment ke dumedise phutheho ena mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o halalelang. and greet the congregation in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ke rata ho leboha sebaka le monyetla ona I'd like to thank for the opportunity in this moment o lekgotla la phutheho ena le baruti that the church council and the reverends, le boneng ho lokela ebile ho tshwanela hore that they saw fit that ke tle mona ke tlo aba lentswe la modimo le sa foseng. I should be here and share the word of God that is never wrong. Ke dumedisa baruti, I greet all the reverends. ke dumedisa lekgotla la phutheho, I greet all the church council members. ke dumedisa phutheho ka kakaretso, I greet the congregation as a whole. bomma moruti, our spiritual mothers of this congregation. Bomme mamuruti ba rona kerekeng ena. Ke re ho lona dumelang bana ba ntate, I say to you, greetings, brethren, ba keneng tempeleng, who have entered into the temple. modimo o le ruise molemo o sa feleng. May God enrich you with all the riches. Re qala tshebeletso ena hoseng hona We start this sermon this morning ka ho bina ha mmoho mmina thoko by singing together the following song ho tswa Hosanna 2:4-5. from Hosanna 2:4-5. Re tla bina verse ya pele le ya bobedi fela The first verse and the second verse le only, lehlaso la sefela sena. and the chorus Ha of this ke hymn. ne ke itshela ka dikgapha ke phahloha ke letswalo, Jesu a mpona a ba a ntshibolla a mpha lekgotso. Verse 1 and 2 le lehlaso la sefela sena. Ha dikgapha ke phahlo letswalo, Jesu a mpona a ba a ntshibolla a mphedisa a mpha lekgotso. Ke kgotso ya Jesu e feta mekutlo ya motho, mme e sa le jwale ya ha bojwale, ke tsamaya ka nyakalo tsa lefatshe ha ke di belaele, moya ka o kgotse ke kgotso. Ke kgotso ya Jesu e feta lekutlo ya motho. Re fumana palo ya lentswe hoseng hona. We will find the reading of the scripture this morning Buka ke ya Johanne, in the book of John, temana ke ya 13. chapter 13. Re tla bala ho tloha We will read from kgaolong kapo temaneng ya pele ho isa ho ya bosupa. the first verse to the seventh one. John chapter 13, Johanne kgaolo ya 13. we shall read verse 7 only. Re tla bala temana ya bosupa fela. Mme ke tlo kopa toloki ya ka a re balle yona ka Sesotho. Ka Sesotho e baleha tjena. Ke kope katekisimane a le mong a e bale ka Sekgowa. We will ask one of the youth or catechism class members to read it in English. John chapter 13, John
kgaolo ya 13, verse 7 only. temana ya bosupa fela. Ka Sesotho e balea tjena. Jesu a mo araba a re, seo ke se etsang ha o se tsebe hona jwale, empa o tla se tseba ha morao. Katismane. Rea rapela. Let us pray. Modimo a ko utlwe re a rapela. Re ba rapedi ka mehla ha re qale. Modimo ye motjha rapela wa kgale. O re rapelle ho ye moholo ya mahodimong. Yena Alpha le Omega, qalo le qetelo. Re tlile mona hoseng hona Modimo. Re tlo tumisa le ho rorisa lebitso la hao. Jwalo ka ha mmina thoko a bua a re, ho timele borona ho tswa le bowena. Re kokobele Modimo ho phahamiswe wena. Modimo wa rona, let this service be about you. E se ke ya ba ka rona, hore lentswe la hao ha le tla balwa, le kgone ho ka fihla mobung o nonneng. Modimo re a o leboha hoseng hona, hore it is not by might nor power that some of us, Lord God, are here this morning, but it is a reassurance, Father God, of your unlimited grace unto us. We thank you, Modimo wa rona. Re a o babatsa Modimo wa rona, re re ha o ya tshwanang le wena. Hodimo mahodimong, lefatsheng Modimo wa rona, le ka tlase Modimo wa rona, ha ona ya tshwanang le wena. Ke ka ho dikerubimi le dirafimi ha di bona kgalalelo ya hao, di re wa halalela Jesu wa makgotla, ha o ya tshwanang le wena. Mme le rona Modimo wa rona, re tlo halaletsa lebitso la hao. For a minute Modimo wa rona, it is not about us. For a minute Modimo wa rona, re tlo utlwa wena Modimo o bua le rona. Haebe re kene mona, re jere tsa lefatshe, re a di lebala Modimo, re mamela wena, hobane nako ena le motsotso ona ke motsotso wa hao. Re kopa o bue morena, jwalo ka mmina thoko a re, ha re tswa mona Modimo, re bue jwalo ka moroki, e sale re itlhatswa teng, re ntse re bina topollo. Re a o leboha Modimo. Modimo bua, e tswe bahlanka ba hao ba mametse. Re kopa lentswe la hao, e be dijo ho ba lapileng, e be pidisi ho ba kulang, e be tshepo ba lahletsweng ke tshepo, e be mpho ba hlokang mpho. Hobane lentswe la hao ke le bone, le letle le benyang, ha le fifi le thibane. Lentswe la hao ke lesedi le kganyang. Moroki o re ke letlotlo le le kakang, ke le thabetse, ke monono o fitisang ntho tsohle. Bua morena, bahlanka ba hao ba mametse. Morena ka mohau wa hao, utlwa dithapelo tsa rona, mabitsong a mararo, la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen. Bitampilo ba mo le mosiele le mosiele se o tla tseba ho fe tsohle molemo wa mokame diarena otse
ba se re sehlo ha bohloko ha bohloko bo tuba sheba sefapanon sa kho ke di basa mate o kame diarena o tse baserese mo re badileng teng hoseng ha tsatsi la kajeno where we have read this morning, re kopana le Jesu bomme le bontate we meet Jesus, brothers ana and le sisters. barutuwa ba hae He was with his disciples. ba dutse ka hare ho ntlunyana kapo motlotlwana They were sitting within a house. mona ke pele Jesu ba ka mothagisa sefapanong This was before Jesus was crucified on the cross. me pele Jesu a ka thagiswa sefapanong And before Jesus was crucified on the re cross, tsebiswa hore o ile a kopa barutuwa ba hae we are told that he asked his disciples hore ke kopa le mpatlele ntlo Jerusalema that I would like you to find a house for me in mo Jerusalem teng ke tla ja le lona what we call the Last Supper where I will dine with you the Last Supper. itse ha ba fihla ba dutse tafoleng And when they arrived, they were sitting on the table. yaba Jesu o etsa ketsahalo e mohlolo haholo And Jesus did something very mysterious. Jesu a tsamaya a nka nkgo Jesus went and took a a tshela dish metsi ka hare ho yona and put water inside of it. yaba o qala ho hlatswa maoto a barutuwa ba hae And he started washing his disciples' feet. ketsahalo ena e ile ya makatsa barutuwa ba Jesu haholo This deed was indeed amazing to his disciples. hobane according to the social context of that time Hobane ho ya ka dinako tseo, motho ya neng a tshwanetse ho hlatswa maoto the person who was supposed to wash someone's e ne le feet lekgoba le hlatswa ya motshwereng was a slave washing the master's feet. jwale ha ba bona ketsahalo ena Now when they saw this happening, ba pictura ya lekgoba e hlatswa ya ba okametseng they had a picture within them of a slave washing their master's feet. bibele e re ketsahalo ena e ile ya ba disturba haholo moyeng The Bible says this deed really disturbed them in their spirits. empa Jesu a nna tswela pele ho ba hlatswa maoto But Jesus continued to wash their feet. e re ha e fihla ho Pitoro kapo Petrosi When it gets to the part of Peter, bibele e re ya ba Paulosi kapo Petrosi o emisa Jesu o re o keke wa ntlhatswa maoto the Bible says Peter stopped Jesus and said, "You cannot wash my feet." out of respect and out of reverence are you cannot wash my feet master A re ka hlompho le boikokobetso o keke wa hlatswa maoto a ka. ke mo Jesu a addressang their confusion regarding this act ya ho hlatswa maoto This is where Jesus a bua le bona ka ho makala hona ha bona ka ketso ena ya neng a e etsa. hobane e ne le the purpose ya Jesu ho ba kopanya una tsiba hore they will react in the manner they did Because this was Jesus' mission, to confuse them, because he knew that they would react to what he was doing. una tsiba hore ketsahalo ena ha ba e tlwaela He knew that they were not used to this deed. una tsiba hore ketsahalo ena ba e tlwaetse when it is done in an opposite way
he knew that this deed ba ne ba e tseba ha e etsahala ho fetohile mawa. Ha bona hore the main character amongst the disciples, which is Peter, was also confused. When he saw that Petros ka boyena ha ga ba rutuwa ba hae le yena o maketse, Then he took the platform to address their confusion. a nka sebaka sena ho ba hlalosetsa hore ho etsahalang. Ke moo a buang mantswe a verse 7 mo a reng This is where he spoke the words in verse 7 where he says, seo ke se etsang hona jwale what I am doing right now, le keke la se utlwisisa you will not comprehend, empa ha mmamorao but afterwards le tla utlwisisa. you will comprehend. What I am doing now you will not understand, Se ke se etsang hona jwale le keke la se but utlwisisa. later you will understand. Empa ha morao le tla utlwisisa. Now ke batla re shebe the statement sena sa Jesu. Jwale, I want us to look at the statement of Ka Jesus. sekgerike this statement sa Jesu. In Greek, this statement of It is Jesus just a one-line sentence. ke molanyana o le mong. Impa statement sena sa Jesu. But puo ena ya Jesus Se arotswe dikoto tse pedi. is divided into two parts. Party kapo karolo ya pili. The first part Ke statement se ring. is a statement that says, What I am doing now, you will not understand. seo ke se etsang hona jwale le keke la se utlwisisa. Sa bobedi ke hore, but later you will understand. The second one is that the one that says, but later on le tla utlwisisa. Jwale statement sena ha se statement se le seng. Now this statement is not just one statement. Impa ke statement se le seng se nang le di statement tse pedi. It is one statement that intertwines two statements. Statement sa pili it's a command. The first one, ke taelo. Jesu wa re jwetsa, you will not understand. Jesus is commanding us, le keke la utlwisisa. But the second statement is a promise. Sa bobedi ke tshepiso. O re ho bona, but later you will understand. He says to them, empa le tla utlwisisa ha o ntse ho ya le nako. Jwale bomme le bontate ke batla re dule di statementeng tsena tse pedi. Now, brothers and sisters, let us dwell on these two statements. Ke batla re shebe mantswe a bohlokwa di statementeng tsena tse pedi. I want us to look at the important words in these two statements. Statementeng sa pele re na le lentswe le reng right now. In the first statement, we have a word that says, hona jwale. Statementeng sa bobedi re na le lentswe but later. In the second statement, re na le lentswe ha mamorao. Jwale Jesu o leka ho hlakisetsa barutwa ba hae the difference between now and later. And Jesus was trying to explain the differences to his disciples. Ka hona jwale le ha morao. Ha o jwetsa ngwana wa hao o mo kopa hore ke kopa o ye shopong. When you tell your child, may you please go to the shop, It's a statement that is carrying a command. ke mantswe a nang le taelo. But once you add, how khutla ke tla o rekela McDonald's. But how o kenya hore when you come back, I will buy you The McDonald's. statement becomes a promise. Lentswe lena le fetoha tshepiso. Therefore, ngwana wa hao o ya shopong. Ka hoo, your child will go to the A shop tseba hore there's a promise. knowing that there ho na le tshepiso. He or she doesn't even feel the journey to the shop. A keke a ba a utlwa leeto lena la ho ya Because shopong. in his mind, ho ringa the promise. Hobane kelellong ya hae ho lla Ha ke tshepiso. tsebe ke bua le mang hoseng hona. I don't know who I'm talking to this Re morning. le batho ba modimo. As a people of God, Re rata
ho dula ho right now. We like to dwell on the right now. Even when we are told you will not understand. Le ha re bolellwa hore o keke wa utlwisisa. We waste so much time Re senya nako. trying to understand Re leka ho utlwisisa. what God had said. Seo Modimo a se We buileng. shall not understand. A itseng re keke ra se A utlwisisa. command is not a statement, Molao ha se puo fela. but later you will understand. Empa qetellong ha mmamorao o tla Ha ke utlwisisa. tsebe ke bua le mang. I don't know who I'm talking Leo to. hona jwale a dutseng That is sitting right now lebitleng la right now. in the grave of right now. You can move on from right Ha now. o kgone ho fetela pele You from are right now. preoccupied by right now. O tshwerwe ke right now. You can heal because of right Ha now. o kgone ho fola ka baka la You hona take jwale. permanent decisions because of right O now. nka diqeto ka baka la O hona rwaka jwale. Modimo because of your right now. You curse God because You of hona forget jwale. hore Modimo o re, but later Wa lebala hore Modimo o re ha what is morao. happening in your life, Se etsahalang bophelong ba hao, you will understand. o tla se Ha ke utlwisisa. tsebe ke bua le I mang. do not know who I'm talking Ya to. reng ho na le dintho Who says there are things tse ileng tsa nketsahalla. that have happened in my Mme life, ha ne di etsahala and when they happened, ke ne ke sa I utlwisisi. did not understand. Empa ka mora nako But after time, I appreciate ka utlwisisa what has happened se etsahetseng. because later Hobane ka you will morao understand. o tla utlwisisa. Batho ba lefatshe re rata right now. People of the world we love right now. Even when God has clearly told us you will not understand. Le ha Modimo a re bolelletse hore you won't Why do you understand. want to understand that which God had said you will not understand? Hobaneng o batla ho utlwisisa seo Modimo Many a itseng o of keke us wa se are utlwisisa? trapped within the circles of trying to understand Bongata ba rona re tshwarehile the mona situations maotlong ka that were utlwisisa. not meant for us to understand. Maemo ao re neng re sa tshwanela ho a Our utlwisisa. focus e tlameile e dule e le later. Tjhebo ya rona e tshwanetse e be ho Hobane mmamorao. Modimo o itse ke o tsebile. Hobane for God said, I knew you O sa le popelong ya mme wa hao. while you were still in your mother's womb. And my promises unto you Ditshepiso tsa ka ho wena are yes and amen. ke eya le amen. Ke kopa o tswe ho right now. Please move away from right Because now. you will not understand right now. Hobane ha o no utlwisisa hona But jwale. trust the God of the journey. Tshepa Modimo wa tsela. Hobane later you will understand. For later o tla utlwisisa. You will not understand what I am doing right now. O keke wa utlwisisa seo ke se etsang hona jwale. But later you shall understand. Empa ha morao o tla utlwisisa. Potso e tlang ho nna le wena ka di statement tsena tse pedi. The question that comes to me and you, according to these two statements, What makes you to stuck on your right now? ke eng se etsang hore o qale ho hona jwale wa hao? Kgale o dutse ho right now. You've been dwelling on this right You now. can't see the goodness of God on the right now. Ha o kgone ho bona molemo wa Modimo hobane o dutse Emotionally, ho hona jwale. spiritually, your mind might be all over. Moyeng wa hao le kelellong ya hao, kelello ya That's hao why e hohle. Modimo, how muchachi ka your right now. This is why you cannot judge God by the right You now. hold God accountable by the promises He has given unto you. O hopotsa Modimo ditshepiso tse o etseditseng You tsona. don't judge God by the statements that He said Himself. You will not understand. Ha o qose Modimo ka dintho tse itseng o keke wa di Ho na utlwisisa. le dintho tse ding tse o sa tlameileng ho di understand. There are certain things that you do Tse that o you're not supposed to tlameileng o di understand. nehele matsohong a Modimo. Surrender them all unto the powerful hands of God. The things that you're supposed to surrender to the powerful And hands of move God. le bophelo ba hao as normal.
o tsamaye in your life jwalo ka ha o Because tlwaetse. once you dwell on the right now, Hobane ha o ka dula ho hona you will jwale, not even see when God is working in your life. o keke wa bona le ha Modimo a sebetsa Because bophelong ba you hao. will be clouded by the events of your right now. Hobane o tla be o fahluwe ke dintho tse And you etsahalang hona forget jwale. that in the very same statement, there is later, you Wa- will understand. O tla lebala le hore ona mantsweng ao ho na le ha morao o tla utlwisisa. You will not understand what I'm doing right now. Ha o no utlwisisa seo ke se etsang But hona later you jwale. shall understand. Fela ha morao o tla utlwisisa. Ke ile ka kopana le bomme ba bang ba re, moruti, I met some women and they said, re Reverend, hotse re di bone dintho. we have grown, we've seen things. Ha batswadi ne ba re o tla bona ha mmamorao. When the parents said you will see later, Now re a bona hore ne ba bua ka eng. now we see what they were talking Then about. when we were in their shoes, Ha re ne re le dieteng tsa ne re bona, sa utlwisise hore na why batswadi ne ba etsa dintho ka tsela e itseng. we didn't understand why they were But doing later things a now we certain way. understand. Empa ha jwale We re can utlwisisa. relate to the confusion that took place years and years back. Re kgona ho utlwisisa hore ho ne ho Ene ba etsahalang bang dilemong tse ba nang le fetileng. sebete. Some of us are brave. O tla bona o nyonyobela, o ikobile, o lata motswadi wa hao hore mama ke a utlwisisa ona years back what you were going through. You will go back to your parent and humble yourself and say, Ma, Because I our know God what is you were not a talking God of about." right now. Hobane Modimo wa rona a se He's a Modimo God wa of hona the jwale. journey that is leading all of us into his promises. Ke Modimo wa leeto le re isang ditshepisong tsa Mme bana hae. beso ke kopa ho le kopa hoseng hona. Now, brethren, let me request from you Ho this na le morning dintho tse tla etsahala bophelong ba hao. that there are things that will happen in Ho your na le life. dintho tse etsahalang bophelong ba hao. That there are things that are happening Ho in na your le life. dintho tse etsahetseng bophelong ba hao. There are things that have happened in your You life. cannot move from those things Ha o kgone ho tloha dinthong because tseo. you are dwelling on you right now. Hobane o dutse ho yo. But hona later jwale. you forget there is a promise. Qetellong wa lebala hore ho na le tshepiso. Jesu o ba confusitse. Jesus Christ confused them. That's why ka nako ye nngwe, when God is working in your life, This is why sometimes ha Modimo a sebetsa he bophelong ba hao. disrupts everything and the status quo. O kopanya ntho e nngwe le e And when nngwe. you stand confused, not knowing whether to go or to go back, Ha o ema mo o tshereane o sa tsebe hore o ye morao kapa then you pele. must know God is working in your life. Then o tshwanetse hore o tsebe hore Modimo wa sebetsa He will bophelong ba address hao. your right now and he will also address your later. O tla bua le hona jwale ya hao, o tla bua le ha morao ya hao. Ha o sena dintho tse etsahalang bophelong ba hao, When there's nothing happening in your life, how can your faith be tested? tumelo ya hao e tla lekwa How can jwang? you stand tall and say, I'm tested? O tla ema jwang botsitsong ba You hore are ke a tested lekwa? by the events that are dramatic in your life. O lekwa ke dikgohlahano tse etsahalang Mme ha o bophelong ba eme, hao. o tsebe hore Modimo is coming to address your When- confusion. And when you stand, you need to know that God is coming to Ha address fihla your hore I confusion. understand, you do not need to understand what is happening right now. When he gets to you, just know that you do not need to understand hore But ho later, etsahalang. you will understand. Fela ha morao o tla utlwisisa. Jesu Kriste ke morena. Jesus Christ O is busa Lord. ho ya ka ho sa feleng. He rules forevermore. Amen. Amen. Re a leboha, ke tla kopa toloko ya ka e ratehang a re etelle pele ka thapelo e tla felehetsa lentswe. A re rapele. Ba o tsebang ba o bitsa Jehova Jireh. Ba o tsebang ba o bitsa Jehova Nisi. Ba bang bona ba re o Jehova Rafa. Ha ba bang bona ba re o El Shaddai.
Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Ntate re tla ho wena ka boikokobetso. Re se re o memme hoseng ha letsatsi la kajeno. We have acknowledged your might, O God. Therefore, we thank you. Re a o leboha ntate a matla ohle ka lentswe lena le matla le re hopotsang hore we don't need to understand what is happening right now, but we need to dwell on your promises, O God, that you said we will understand when the time is right. Re fe matla ntate matla ohle meyeng ya rona. Re fe matla ntate matla ohle dikelellong tsa rona hore re be le kutlwisiso Jehova ya hore when the time is right, our eyes will be opened to your understanding, to your knowledge. Ki bua le mme le ntate le ngwana ntate matla ohle ya ka hare ho nqalo ena ya hao Jehova, ya bokanetsweng ke dintho tseo a sa di utlwisising bophelong ba hae. Ke re ho yena, you will understand in time. God is with you. Keep the faith. Ntate matla ohle le kgabunyane la hao le re file lentswe leo o mo sebetseng lona wa le beha lelemeng la hae Jehova. Re a leboha ntate matla ohle. Lord, replenish his strength. Ha a tlo khutlela hae ntate matla ohle. O mo matlafatse o dule o mo apesitse ka matla a hao Jehova. Re a leboha ntate matla ohle. We thank you for him in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Re ya ho bo ka morena rintse re tha bela wena re sa phela amo nate kapa baloya re polositse ka moha ka dedi ne ho tsohle re kola la